مرحبا هبالنو از ایرو بحثا دیروکا ما بکم دیروکا کردستانی او هول بدن بنو جنیوه یعنی براستی روژا ما و گره بدم بلکی جی بنوی هوا که خط ددم بلکی جی حیله ببختی او ورا هری مزن یال تخم مروف هاتی کرن اف ای باشه مادم یاج عالیه وان فرسی مقتدیر او بسات هزار زانیارن وان و هاتی گوتن ام حیله ورا هری مزن دبینن و دمه یا راست چیه یعنی دیروکا راست چیه دما ام دبیجن یا وان گوتی ور او ببختیه ام ادعای خود پاسرین کجان رباز و دلیلا زانستی زانین او بلگه من وان ادعای پشتراز دکن چنن نها امی هول بدن خوابه کنن برسیوا وان پرسان بقاسی 20 سالان من لیکلینک به نافبر و به امان لسر زمان کردی کر از انجام هاتین به دست خستن وکو جوهر در باز ببم جبر کو دوی درباره ده من بقاسی هفتی ویدئویان لوی قنال بار کرنه و دوان ویدئویان ده همی وقتین هنه کسین مرخ دکن دکارن وان ویدئویان دوباره گهدار بکن یعنی جنوبه گهدار بکن و سر وان ویدئو اولی کنین بکن از لوی ده بحث عالیه ولی کلینی دیروکی بکن yani pasartı vatayali peyven kurdi hati barkirin encam enüye diruki bikim. Yek. Di şehristaniyetek wondada. Ya es veku zamanı berpanir binav dikim. Mrovan cihana me li 21 parçayan berkiriye. O her parçaya ya ve bi dengeki sembolize kirine. Ev dengji وکو تیپین الفبای واتدار کرنه و نویساندنه کلیله که هر ندنگ دارا اس وکو رادنگ بناو دکم هیا او کلیله بحثاوی تکرین ناو دنگ یه الفبایه پاسارتی وی واتا نل پیوی لدنگ بار کرنه یعنی لتیپه بار کرنه و هر تیپک radanga kombinasyonu ki ya peyvin jehef hatin türehkirin ifade edik. Yani Kurdiya naha emtaxıvın jibistu yek kombinasyona hatiye türehkirin. Do. Peyva Kurdi brebazek ya min veku pergala rabin afkiri hatiye çekirin. O vataya her peyve لرادنگ و دنگ چکرین پیوه پکتینین هاتیه بار کرن یعنی دما پیو تی پارچه کرن او دوباره لهفته داین کامروین و دمی چو واتلوه هینه بار کرنه دردکه وحولی او وکو ذهنیت اف زمان تماما میه سه ev tevin ne tasadifatıya saz kirin yani ava kirin. Kanuna xwazaya emsal girtine o brebazek sinurin zanista hali hazır jî derbaz dike ava kirine. Navê her tiştî li gor karhatina wê ya zanistî lê kirine. Biyolojiyê baş dizanin, kanuna fizîkê xweş dizanin, de ilmi tıbbê de hostane, de astrolojiyê de pisporin û wekî din de hemî beşên zanistê de ne jin hakêmtirin û heta em dikarin bêjin zêdetirin. Ji bo baştir were fêm kirin,
دخوازم چند بیجین وکو رای قومان و ناوین خداین کبن گهاتین روژامه او بسات سالان بین قصد لیکولینین به هزاران زانه و زانیاران میناک بد ام بیجه آهورا میترا و آری بگیرن دست مروفین دست پیکی ین جبلی قانون خوازایی تمیناکی وان تنه چما چاوا و لگور کجان منطق و ذهنیت اف بیجه واتدار کرن و اف نابلوان کرن یا هگرینگتر اف واتای کرن و بلیف کرن لگور قول و قانون کجان زمانی ساز کرن از دانه کفن آلیوین تکنیکی جبر کو ده قنالا من ده ویدیوین سر بخواه ین لسر وان بیجان هاتین چیکرین هنه کسین دخوازن دکارن وان ویدیویا دوباره لیکولین بکن بیجین دکاره وان تین کرن کردینه او لگور قول و قانونین نها ام تاخبن هاتنه بوا تکرین او بلیف کرن آری yani ya aydi ra ya aydi ra o peyvek me mitra peyvek hevgir diye du peyva pekti mit o ra mitçiye ti çalekiye i aydiye me navent mrove mit yani çalekiye aydi mrov hekem vergerinin literatura rojame çalekiye civak bini pek hataya civak bini küjan ya ra ya despeki ya evvel çünkü ev beje hemi اولا ifade dikin. Ciberiya ve minakinin minakayı tane khazayya. Ahura. Ya hür. Her sebeceçi mene ya hür. Ev hürra neha Arab bikartini binave azadiya vata Kurdiya. Ya hür. Ciberiya az dibejim واري را ولات حر ها يك ديجي بيجم او تيه ام بيتي تركيدات بيجن تا لگره مرادا هاتين پیدا کرن میترای yani لويدي چالكيا جواكي پيك هاتيه هكا ام پس پرستگاه ده کردی در نینه هوال ده منطقه زمان کردی ده پرستگاه نینه یعنی او تاپناق ده بیشن یا تشتای کسا کردی ده منطقه زمان کردی ده تشتای کسا تاپناق نینه لویدی چه هیا؟ لویدی ام دکارن لیتراتورا روژامه بیشن اکادمیا زانستین جواکیه گریم رادا هکه بالا مکشان ده با تکیلیک یا وان بیجیان به باوریک خدایی یا به سر خوازای ره یان به پرستنا دینکی یان جیوا که دبیجه آریده هاتی پیناسا کرن به قومک راسر رنینه پیوین پر محسوم او واتای قول و پیوان جواک بیینه هلدگرن او زمان کردی همی بوان قول هاتیه ساز کرن خوازم پرس بکیم وان مروین وکو هفته نه پناسا کرد افرسا زانسته حتی نها جی تز زانه یا خانه گهاندی رازای پیشخست وان مروان اکادمیا زانستین جواکی یا گیره مرادا آوا کرن aha vir ruhileye mezin navê vê. Ferqa niha o hingê ne duwatê di zihniyetê de ye. Piştî desthilatdarên Çînvan dest datine ser ked û xulqandinên bi sed hezaran sal yên mirovên ji beriya xwe
Van bejeyad jibo kedikirina mirovan o rawakirina çîna xwe bikartînin. O wataya din o xudayî lê li wan bar dikin. Di zihniyeta civaka zamanê berpanê de bêjeya Xwedê jî wekû dayîka ax û war tevlî lîteratûrê bûye. Yani pîroztî bi qasî xizmeta civakê bikin ew qas pîrozin. Dîsa qewlên nav û peyvên binyat yên Sümeran bikar anîn li gor qewl û pîvanên gramera Kurdî hatine sazkirin. Mînak en, enlîl, ır, îroq, mê, zîgurat, nînhorsak û bi hezaran nav û peyvên din Kurdî ne. Demekî ji beriya Sümeran zimanek bi qewl û pîvan yanî bi gramerek muhteşem hatî sazkirin hebî. Di navbera şehristaniyeta berpenîr û Çînvan de şerek bê eman û xwîndar qewimî ye. Civaka azad û bindestî nasnek nake ew qasel teslîm nebiye û em dikarin bêjin heta niha jî di şexsê gelê her de li ber xwe dide. Bajarên qirê û ew sîrhûsûm hên li derdora wan nîşana dijwartiya vî şerî û qirkirinê ne. Piştî zelamê Çînvan bi zeka analîtîk ya qiral, hêza wataya mîtolojiyên rahib û bi darê zora serhengê leşkerî xwebaş rêxistin dikin, qirkirin û talanek toxmê mirov jê re ne bîşahîd pêk tînin. Wekû mîsûger, kifşkirina dîrokekî ne rast e. Ama wekî me li jûr jî hengaftî ihtimalek pir mezin, şahristaniyeta berpanîr ji çaryeka destpêkê ya serdema mezolîtîk dest pê dike û heta bi dawiya serdema newlîtîk dewam dike. Belkî wekû demkî zeka analîtîk zora zeka hêstî biribe. Ama di xwezaya mirov de zeka hêstî serdest e û em ê ti carî nikaribin behsa zafera zeka analîtîk bikin. Wekû dawî dixwazim vê zanînê jî lê bikim. Pergala Çînvantî yanî serdest û bindestkirina mirovtiyê ne ji Sümeran dest pê kiriye. Ji beriya Sümeran bi hezaran salan vê pergalê dest pê kiriye û Sümer encamê wê yê stawayî ye. Ji bîr nekin, bîra civakên xwezayî bê hîle, vir û zindî ye. Metoda herî rast ya xwe gihandina rastiyên civakî di vê bîrê de veşartiye. Rêz û silav bimînin di xêr û xweşiyê de.